Politički rock'n'roll ili poslednji valcer? Šta se krije iza ružičastih naočara Željka Mitrovića? Dok se Beogradska čaršija zabavlja dronovima koji nose picu i istorijskim inovacijama u sferi masovne hipnoze, iza zatvorenih vrata dvorca na Dedinju kuva se čorba koja bi mogla da prisedne stanaru Andrićevog venca. Željko Mitrović, čovek koji je preživeo sve režime od 90-ih na ovamo, odlučio je da mu uloga dvorske lude sa zvučnicima više nije dovoljna. Na pomolu je Ružičasta partija, projekat koji se u krugovima moći šapuće pod kodnim imenom Digitalna Srbija. Ali ovo nije još jedan satelitski projekat za mrvjanje opozicije. Ovoga puta Žeks igra za sebe i igra prljavo. Briselski doručak na ružičast način. Dok zvanični Beograd balansira na tankoj žici između istoka i zapada, Mitrović je već postavio sopstvenu prugu. Naši izvori iz briselskih kuloara potvrđuju da je medijski magnat u protekla 3 meseca imao seriju neformalnih večera sa ključnim ljudima iz Evropske službe za spoljne poslove, EEAS. Strategija je jasna. Mitrović se prodaje kao liberalna alternativa sa infrastrukturom. Evropljanima je dosta nepredvidivosti i stalnih tenzija. Željko im nudi sistem koji već drži pola Balkana pod kontrolom, ali je upakovan u proevropski tehnološki narativ. On im obećava pacifikaciju Srbije bez potrebe za uličnim prevratima, promenu svesti kroz 24-časovni program, navodi izvor blizak pregovorima. Dok Vučić misli da mu Mitrović služi kao štit od naroda, Željko polako pretvara taj štit u giljotinu. Svaki minut Pinka posvećen šefu zapravo je analiza ranjivosti. Željko zna tačno koliko je koštala svaka kampanja i gde su sakriveni kosturi u ormaru koje je sam tamo slagao. Čovek iz senke, misteriozni arhitekta. Ipak Mitrović nije toliko naivan da u ovaj boj krene sam. Glavna snaga njegove nove političke ofanzive nije niko iz aktualnog establishmenta, već čovek čije se ime izgovara poluglasno. Glavni arhitekta Mitrovićevog političkog uspona nije niko sa domaće estrade, već Sir Mark Ridley, čovek koji je do juče sedeo u samom vrhu britanske obaveštajne mašinerije. Ridley nije došao u Srbiju da bi gledao reality. On je tu da bi od Pinka napravio oružje za masovnu demokratiju. On već mesecima radi na profilisanju Mitrovićeve baze, ciljajući razočarane glasače SNS-a, kojima je dosta starih lica, a koji se plaše prozapadne opozicije. Veza. Upravo je on bio spona sa određenim nemačkim industrijalcima koji u Mitroviću vide stabilnijeg partnera od aktualnog predsjednika. Izdaja u visokoj definiciji. Pitanje koje se postavlja nije da li Vučić zna, već kada će Željko proceniti da je trenutak za finalni rez. Mitrovićeva stranka bi, prema planu, trebalo da se pojavi kao treći put. Spoj veštačke inteligencije, kvazi-liberalizma i estradne moći. Dok predsjednik države obilazi fabrike kablova, Mitrović u svojim laboratorijama testira algoritme koji će sutra odlučivati o izbornoj volji. Njegov osmeh na zajedničkim konferencijama više nije osmeh lojalnog saradnika. To je osmeh čoveka koji zna da mu je daljinski upravljač sudbine Srbije konačno u rukama. Srbija se možda smeje njegovim dresiranim psima i vizirima za budućnost, ali istorija nas uči jednom. Najopasniji su oni koje niko ne shvata ozbiljno dok ne bude prekasno. U zemlji gde je reality postao stvarnost, logično je da vlasnik realitija postane vlasnik države. Vučiću, pazi se, signal se polako gubi, a sneg na ekranu je bliže nego što misliš.